بله چواد سری دمگوت اف دمک دریج قدغه لسر خواتین پکی که لالمانیا هیه پاریزر لوکاس ثیونی کو لهمبری قدغه لسر خواتین پکی که لالمانیا هاتیه سپاندن سری لدادگاه اداری یا برلین دا و گوت کود و حکومت بکه و ناو تفگری قدغه پکی که راکه و دفج سجدار کرن و کریمنالیزه کرنا کردان برده. پککی د کنگره خواه 12 ده کودنا برا 5 و 7 گولانی ده هاتل درخستن را گهاند کو همو چالکین کولسر نبری خسنه تین کرن هاتنا را وستاندن اف بیریار آلی اکتور نابن توی ینوکی نه ده کنیا یک بوی و آلمانیای و بکیف خوشی هاتن پیشوازی کرن لیبلی آلمانیا رد کر کو قد خیا پککی یکوش سال 1930 و وربه ده مریت ده راکی پارزرین کول دیجی بیریار قد خیا دوزین قانونی و گرین سری لدادگاه اداری یا برلینیدان لوکاس دهن یک جه پارزرین کو سرلیدانگریه جه آژانسا آنفیر آخوی دیار کر کو دوی بریارا فسخ کنا پککی وری برچاک گرتن و رخنه لحلوستا حکومت آلمانیای کر پشتی برسوکه نیجه سرلیدانا و یا لوزارت کار هندر آل دیجه قدخه کرنا خباتین پککی لآلمانیای و سری لدادگاه اداره یا برلینیدا لآلیدن پککی ده کنگره خواه 12 ده کو دنبرا 5 و 7 گولان ده لدار خسته بو بریار دا بو کو همو خواتین لسر ناوی ریخستنی دین مشاندن بداوید بی هون وی روشه چواشی رو ودکن لیدجی قدخه کود سال 1930 ده لهمبری خواتین پککی هاته بوداین ما لسر ناوی پککی دوز وکر حکومت فدرال ادعا کر کو هینه ندیاره که بانگا عبدالله اوجلان جبو فسخ کرنا پککی و چکدانینش آلی پککی و وری پجرانتن آنها لیبلی پککی دو کنگره خواه 12 آدنا برا 5 و 7 گولان ده بریار دا کو وی بانگی بجه بینه و همو چالکین خواه بدایی بکی به وی پیش و چونه را ام باور دکن کو دوی حکومت آلمانیا نها وی بریاره لبر جواب بگیره و قدخه لسر پککی راکی و ری لبر تبگره کرد وکی دا کو بشتاری پیواجو اشتی ببی وزارت کارین در و برسوک ارینی دا داخلانیا ری بری گلی کرد عبدالله اوجلان و بریارینج آلی کنگره پککی و هاتاین لیبلی پولیسین بسر وزارت کار هندر حسرو که بری یک هجدکی یکسل قوچ کرن بنچاوان دینا برا وزارت این کارین در و کارین هندر این آلمانیا ده دمجرا پرسکری که کرده نیزیکاتی که جدا هیا داخویانیا وزارت کارین درویج آلی انلانا بروک و هات کرن و ده همان دمیده وزارت هیجی دبین ریو بریا کسکان دبو اف داخویانی هاتاین وزیر کارین درو یه نو برز وات پهول هیجی درباره پیواجوی ده هلوستک نشانه دایا لیبلی ام دوی باوریه دنه کو تواهی حکومت آلمان و دستکی بده وی پیواجوی اشتیه لیبلی کنگره ددما وزارت کار درو یا نو ده پیکهات و وزارت داخویانکی که خوشیده بله تنی گوتن تریناکه باشه وی دمه دوی حکومت آلمان تکلداری روشانو پوسیونکی چواب گره بگومان دوی حکومت آلمانیای جی بکوی نابالب و تفگره قدخی علی سر پککی راکه و بریا هر تشتی دوجه سوجدار کرن و حبس کرنا کردا برده ام تخمین دکن کو حکومت آلمان هی نو دست به وظیفه کریه و هیجی دوی خطک هپروری آوا کرن لیبلی گوتن وزارت کارین در و بگومان راستین دوی اف پیواجو آشتی به دست کرن اگر اف یک پیک به و کرد آلمانیای بیناس کرن و پولیتیکاین کرمینالیزه کرنه آنجی جزا کرن جبر و بدایی ببی بله گرتنا هفت سروکی برای یک جدکی اروپای یکسل کوچ به پیشنگی کنسای دموکراتیک کرد سویسرای جدک سویسرای لبر کنسولوس خانه آلمانیا یا زوریخ هاته شرمزار کرن دچلاکی دزختین آلمانیا یین لدیجی سیاست مدارین کرد بتوندی هاته شرمزار کرن دچلاکی د دروشمین جی یکسل کوچ را آزادی هون نکارن سیاستا کرد کریمینالیزه بکن هاتن برس کرن برفری هویه به هفرام گهداری بکن شغل انبر هوال الفد وهوال ميدن جي طرف دولة ألمانيا تيكا هم بتنديش المزاد بكن واللعنات بكن هوال نجا وقت زاني
رهبر آفو بیتو هفته سباته ده وک پرسپکتیفه کی پیواجو کنو دست بکر دوی پیواجوی ده بریارا جواکا دموکراتیک دا دوی پشتی بریار بیسا PKK'جی داوانی دا شاپرمنی دوی داوانی ده وقتی زنی دولت آلمانیایی دست بکی دستک دا مخابن ده پراتیک خود جی ایرشی گلی کرد دیسا بردوام دکه و دوی ایرشی دجی جخورا وقت خلفه کی دیتی اوجی ماده 129 وقتی زنین او ماده جی işte ser endamtiya PKK evvela me irşe evvela ser evvela metke u evvela me ceza dike disa seni evvela yükselci sizde evvela me siyaset mezdar ana zindana Almanya bir irşe demek ki belki gele kurtulsa ser gele kurtaktaki çevike em gibi deri fiyatı vereceksin. Biral diroka gele kurt mezekin, gele kurt devlet Türk lember gele kurt set salaya katliam pektiğine ama gele kurt sırrojeki gaveki paş ve navetiye iroji evi navece Almanya devlet Almanyacı cev biryara bu em dibin demek ki ne devce van irşapante devce van biryara berdin. Internazionale solidarité. Internazionale solidarité. اجمع همیان دلوجان سلاف دکم وقت هر سروکی میتانی زمان ایرو ام بر چلیکا آلمانیایه و ام حاضر نرزبنا قای نشان بدن که هر سروکی تجدیدی بری بریز یکسل کوچ hatta binçarkirin birası buvane hatta binçarkirin vak nişan dedik 2013 o 2014 her serukete kecede kiliye bu encami hatta binçarkirin libeli em dizanın evne mesela vak madde hukukik benav dikin dibin sedu bistune u ben nizanım cül bek navle bikin ama kurt bisalane bivan terimi hukuki işte kutfazı serbeşerin u hember pekuşina kurdan havul dedin encamı ve sebebi ve em dizanı evan netişteki hukukiye netişteki magazabuniye tezkiri ka kurdaki yunu 7 saliye çar parti Kurdistan'ı u dünya belav biye tezkiri ke nav neçevi و آقاسا کردا ایش مزین کشاندن بدل مزیندان هبونا وان هاته اینکار کرن زمان وان هاته اینکار کرن ولات وان هاته اینکار کرن دیروکا وان هاته اینکار کرن دوی دار رول دولت نافنتوی براستیج سری داجی دولت آلمانیای رولاوی مزینه آلمانیا 40 سالی زیدتره بگلک دوری خونی گلک هولدانی خو لهمبر تکوشینا آزادیا کردان مافین کردان car bi caram dibinin ki vak devleta Türkiye nezdi be, vak devleta Türk nezdi Kurdan dibe. Tücar na fikire Kurçma av hasade bi penaberi, bi zordari dibi velati jine Kurt de Almanya'yı gelek deveri Avrupa'yı bir rasti koçberin o bi koçber buna Kurdan da rolavan devletan ciheye libeli Kurt tücari divan devletan da em bejit xinci hezi demokratik, xabatin demokratik kareki dünjin nekirine. Lebede em ve pevajua diroki da rola Almanya'yı sab rezil nabinin, ev rola ke rezil dine. Bincehina xudaji em vak mesajı ki dukunin. Çavak PKK em bejit xaz kongrafı topkir, basa çekdayı nekir, serokati banka civaka demokratik xabatin siyasi kir دوی دمدان مدید که هنگ هست کتنا نوا حوالدان قریش وان حوالدان قریش دخوازن تراسیج پیشیا و پیواجوی بگیرن جارا کدن لسر کردان لسر روجلاتا نابین سیاستا خواه قریش دوباره بکن اف ایرش اف حوالدان جبای ما و تاوی اوه بوسا دخونن
ام جار کدم بان هزان دکن کو چاره سرکرنا پسکری کا کور چاره سرکرنا پسکری کا روجلاتا ناوینه چاره سرکرنا پسکری کا روجلاتا ناوین چاره سرکرنا پسکری کو ایرو ل اروپای دجینی کو اوج گلک جارات دینن زمان بیوی و گریدایه جبر ویجی ام تقاز دخوازن حوال ما yüksek koç وره بردانه اب ایریش سر سازی ما سر کمبال ما سر سیاست مدار ما سر خبات رخصت دین ما جاره کدن بدن سکنانده پارلمانتر روحایی دم پارتی دیلان کنتایان آنی زمان کو پاکتا دادگری یا دهمین برسف ناده بندواریان و دستی شاکر کو دوی سراراست کرن نی درک خستن. پارلمانتر رهایی یادم پارتی بارکشان سرداخویانین دستلاداریه کو گوت مهین ایلون وجود مهی و سر راست کرنه نو بینگرن و آنی زمان کو او یک تیواتی آدارن خستنه و دست نشان کر کو دوی که ماسی تاوله جنو و بین سر راست کرن. پاکت دارازی ده همین بیگو بندواریان رایا گشتی و دم پارتی البرچ عوان بینگرتن پیشکشی سروکاتی مجلسی هات کرن. پاکت ایرولو کمیسیون عدالت تنرخاندن جاندامن کمیسیون عدالت دیلان کند ایان آج دم پارتی جانفرا آخوی و آنی زمان کوجوب جه آنی نارولا کو بانکا 27 سبات خصیه سر ملیوان او دناوا کارکی برفرهدنه. دیلان کند ایان اشارت بگوتنا بردانا چکان بگومان بسر راست کنن حقوقی را و بواته بکر گوریبر آپو پشتی بانگی او هووک دانیفساندن و آنی زمان کو او وی هووکی گلکی گرینگ دبینن و گوت او یک فرض دگه گول ترکیه قانون آنتی دموکراتیک تابله بینه گوهرتن و قانون دموکراتیک و کویه بکوین پراتیکه. یک جه قانون گول پیشیا چاره سریا دموکراتیکا پرسکریکا کرد آستانگه قانونا انفاظیه گونه و کوه. لیبل د پاکتا کو هاته پیشکش کرن ده تشتکی لگوری دا خوازامه ده قانونا انفاظی ده نینه. دیلان کند آیان دست نشان کر گو دوی پاکت ده سر راست کرنا تکلداری گرتیه نخوش گو بسالانه او قاله دکن که ماسی هیا او گوت. یین کو جزای گرتیگه هیه حتی به حتای گران کری لوان هاتیه برین برنگه کی جدات نرخاندن. اویک هم لدجی پیوانا وکویه هم جی لروحی پیواجوی نایه. در بهشتن آوان محکومان تیوی واتهیه گوینین بردان و تداوی آوان لدر وی گرتیگه نکاربه بکرن. لو ما ام دبیجن اویک دجبریه و تکلداری وی داخواز و پیشنومه آمه آگوهرتنه هیه. یین کو جزای گرتیگه حتی به حتی گران کری لوان هاتیه برینجی دناف ده ام دخوازن گرتیه نخوش حمول مالی بینه راگرتن. دیلان کند آیان دیار کر کو قانونا کوویده یا بریان نها هات آماده کرن دوی پاکت دنینه و گوت. قانونک بو کو د دما شوبا کووید ده هات بو درخستن. جزاین لمروان هات برین لگوری دما دیار کرنا بریار دست نشان کرن. هر وها سینورک دانین برویه که گوتن یین کو بسیویه که تیرمها 2023 را بریارین تکلداری وان زلال بویه و کارپن بکوین بر شرط 5 سالان. لیبلی یین کو یکی طبقه 2023 جزای وان دیار بو نکاری سودش و یکی ور بگرن. ام دست نشان دکن کو دور ده نوکوی هیا. قانون انفاظی تجاری لگوری دما دیار کرنا بریار نای کرن. لگوری دما سوچ تی کرن. دور ده جیم مخابن سر راست کرن نهات کرن. و دمه گاوا کو قانونا کووید آماده کرن گرتین سیاسی لدر بهشتن. مدخواست اف پیشنومه هم جو گرتین عدلی هم جی سیاسی و کبه. مدخواست رژیما انفاظی و کبه. لیبلی اف جی نکرن. دبی قانون ده سر راست کرنا که خوصر هیا. بگومان جبو عدلیان ارینیه جالیه وکف کرنا قانونا انفاظی به. حال بو کی دویا بو تمکه حیفده به تمامی بهاتا را کرن. جبرگو پیک آنینه که انفاظیان وکهوه ما ابنر خاندنین خواکر. جبو او یک لپیشنومی گوهرتنه بیزیده کرن امل کمیسیون جی ببینن زمان. دیلان کند ایان اشارت بوان داخویان یان کر کود گوتن مهین ایلون وجود مهی دبک و سر راست کرنه نو بینه کرن و گوت. جالیه دستلاداریه و هاتا گوتن. قانونین بویرنگی و دمین بیده لپیه بینه آماده کرن. لیبل امراست نابینن. کو پیواجوی قانون انفاظی درنگ بیخستن. ام دخوازن گاوین شدر کامل حقوق ناسین جبو آزادی او هده او توهای دره جول مرگی به هفره جوینک چاپمنی لدار خستن و دا خواه بردان گرتین نخوش و گرتین کو بردان وان تین پاش خستن کرن.
دداخیانیه ده پانکارتا جه گرتی نخوش را آزادی هاته وکرن و به برسکرین درشمین به کردی و ترکی بالکشان ده لسر بم پیکرین مافی مروان این لگرتیگه هان. ریوبری او هده یه شاخه جلمیرگه امود سواشان دیار کرکو پیک آنین تندرستیه یین لگرتیگه نلگوری سروریا حقوقینه وجبرکو تنه راپورن سازیا طب عدلی آتاکه تینا قبول کرن. او یک پی درمان کرنا گرتی نخوش درنگ دخه وان مقدور دکه. هاتا دیار کرن که لگرتیگه هن وان پاتنوس ترابزون رزا و گیرسونی به توایی 6 گرتی نخوش هنه و روشا 21 جوان گرانه هاتا دستنشان کرن که گله گرتی نخوش جبر کیمانین ده قانونان ده هنن به سروبریا که ده پراتیک ده هنن ناین درمان کرن. هاتا دستنشان کرن که جبر لجنه اداری و چاودیریه پوشمانی فرض دکن بردانا به شرط 18 گرتیان که جزای وان قدیانه هاتا آستان کرن. سواشان آنی زمان که اف پیک آنین بین پیکرنا مافی جانینه و سواشان دازانی که دوی تجریده مطلق آلی گرتیگاه امرالیه داوی به و بانگا ریبراپو یاش بو چارسریا دموکراتیک 27 ثبات ببیر خست. سواشان اخفتن خواه و ها دوماند. اف پولیتیکای تجریده لپیشیا سبروج دموکراتیکا ترکیه و پیواجویا آشتیا جواکی آستانگیه که جدیه. سواشان بانگا پیواجویا که رفورمه یا لسر بنگاها مافی مروان کر. بله گودار هجا ام دزانن بخواه برخودان خسریا دموکراتیک لباکوری کردستانی ده سال 2015 ده گهشت لوتکه خواه ارتشا ترک جبو برخودانی بشکینه گلک لشکر و پولیسان خسته دوری جهرمه گلک هس هاتن بریندار کردن و گله کشی هاتن بین چاف کردن. یک جوان جی اندر پایرازه که اونیزی 10 سالن تاوی برینداری و نخوشین ملاک گرچک و هر وها سقطیا لنگ و پشته جی لگرتیگه ها العزیزه تیپ رای تی گرتن. تاوی او قصد نخوشین وی ین گران هنه لی نای بردن. جبو که ام ویم جاری گوتوبیج بکن لسر خطا تلفونی هفجینا اندر پایراز برز فردوس پایراز نهار سر خط تلفنی آمده. برز فردوس پایراز هم بخیر هاتن وشان آمدن باش. سلام سر چاوا دم باش سر چاوا. بالا باش گلک سپاس دکن ام دسپیک ام روشا هفجینی و حوالی و بپرسن که روشاوی چاوایی دید سریده هون هری داوی هم کنگی چون سرداناوی. فرمو. از نه و میا چوبیم سرداناویار گرتیگه. بله. روشاوی چابو چیدگو چندگو نخوشیاوی هنه که امسر وی آگاهیان تبده گهداری میوی باش به آده نخوشیاوی گرانه پیش شخوا برینداریات گرتن چار جزیره ده این شاری ده گلگ اشکنجه و زوردایی و هر تشلی کربون سر به حالوی ده بیشاریده هم کسکی نشاندیا سه چاف گلاله خستوین هم پانزره و پانزره جی یک زگی دا اشته دا بین زگیوی را فری بو کن کربی زگیوی یا دو جی زگیوی دا لایست بو هناوی همی پارسلا میشکر بو بله انهو و 4-5 جارا عملیات کرد شوی بریندادیه حیان هو شوی دمی حیان هو 2015 حیا 2025 بله او پاریزر چی دویجن یعنی جبو برداناوی و گرتی نخوش بخوشی هم دزاند لیسته سازین گرتیان سازین مالبات گرتی و حکم خارن لیسته وان دا گرتی نخوش هی او ناویوی دست دوزی پارازرش من بر از اشتغل پارازر دبه انفاظاوی ارتلامیش کن حیا اویده دیلکته بدن دیلکتاوی بی قبل کرن و تعلیه بکن نای قبل کرن ما گرتیگه باشن ها دم هنکی لسر هم وجدان رایا گشتی یعنی قاموی
چاوانی زگدبه یعنی استا چالکین کو سازین گرتیان تیرت که تیری نکدوی وارد هون چاد بینن جبو به تایبتی روشا گرتین نخوش بودم دخوازی گرتین نه نخوش ین آغر پر بینه زیده بونه ام دخوازن اره اون چالکیه چاد بینن بلکه اونش پرسام و کردیا مجی باش فهم نکر از دیسا دوباره بکم نه چالکی چه دبن ایلم چه دبن ونوا ایلم چاد بینن دویارلغا قموی چاد بینن خودت و دویارلغا ام چالکیات کنم به راپورتاجات دادنم هر تشتی دکن هرگی بینن جه باشه نه اینن جه جی وجدان وره نمای بله باشه هری داوی هون بانگکی و جبو رایا گشتی جبو گل جبو سازین على قدر هون چه دبیجن فرمو بوده شرط مرزی بینن جه همزی هر تشتی هم بروا آمدنه بله او چود خوازن همزی بکن همزی گاوه تاودن او جی گاوه باون گلوه باش به خوش به تشتی خوشی چه بد بله باشه بریز فردوس پویراز هفجینا گرتی سیاسی یه نخوش اندر پویراز جبو بشتاریاتا هم گلک سپاس دکن به هیوی مبدا خوازتا ورجه سرکفتم به جواره دن باش با سر چوا خیلی اسلامه بله شاخه او هده یا روحای درباره زختن لگرتیگهن باجیر داخویانی دا دیار کرکو لسر خزمن گرتیان لگرین تازی تی فرس کرن و تی گلداری مجاره بانگالی پرسینی کر شاخه کمالی حقوق ناسن جبو آزادی او هده یا روحای تکلداری به پیکرین مفانین سردانین خزمین گرتیین ین لگرتیگهین باجیر ده تین جین لبر گرتیگه داخیانی دا گله کس جسازین سیویل و خزمین گرتیان بشتاری داخیانیه بون کوردیناتوری کمالی گرتیگهان او هده یا روحای امرت چایلان کو راپورا بن پیکرینی پار وکر و دیار کرکو خزمین گرتیان هم د سردانا وکری و هم جی گرتی ده راستی پیک آنینن خراب پیک آنینن جداکار و پیک آنینن لیگرین ین کو رومتا مرووان بم پی دکن تین او ها گود لیگرین لگرتیگاه تیپتا هجمارا دویمین روحای کوج اندامتیا پکه کلتین توان بار کرن پیک آنینن لهمبری کسین دچن سردانه لدیجی مافی مرووانه چایلان دیار کرکو در راپور ده ifade ya بیس خزمین گرتیان جیهنه او وها گوت جوان کسان 12 کس راگهاندن کو به پیکانین مینا لگرین تازی روب رومانه کو کتن هندر لگرین برفره او تفگرین بچو خستنه هفت کسان جی دیار کر کو وان تپرس گریک نجیانه کسکی گوت کو نهشتنه سردانا گرتیگه بکه ifade کسکی جی نهاد گرتن دناوا 12 کسین کو راستی پرزگریکان هاتن ده نه جنن و سه میر جیهنه و بالدک شینن لسر پیک آنینن لگرین ین دجوارتر این لجنن دچن سردانی تینه پیک آنین چایلان دا زانین کو کراسین کسین دچن سردانی جی تینه کنترول کرن و ها گوت کنترول کرنا بین جلان این جن دست آویتنا لقادن وان این گرتی او را کرنا سر وان با آوه اکی زلال پیک آنینا بچوک خستنه یه و افشی اشکنجه و کریارن خرابن لگرین انکو ده پراتیگه ده تینه دیتن سیستماتیکن کیفینه او نوک هوینه راستیا نه جدوازده مغدورن هفیوینی جنن و جن بهیمانن وکه سرسری بنجل و پوران تینه لیکولین کرن اف جی نشانه زلال جداکاریا زایندیا جواکیه چایلان بانگ لوزارت داده و سازین مافی مروان کرکو لهمبری وان پیک آنینم بیدنگ نمینن و لیپرسین بدن کرن
لگوری آگاهیان کو لمالپرا انترنت یا بناوی دنگی گرتیان کرد و ایرانی هات داین روشة تندرستیا زینب جلالیان جدیه و حتنها جمافی خوی درمان کرنه به پارتی هشتن. هاتا گوتن کو 18 سالن زینب جلالیان دگرتیگه دیه پیره نخوشیین چاو گرچک روویان چه بویه و لگوری تستین جبریان ها هاتنه کرن پیوستی اوی به نشتگیری جی هیه هر وها هاتیه گوتن کو برپرسین گرتیگه یزد گلک جاران اشکنجه و حقارت لزینب جلالیان کرنه گوتنه کو زینب جلالیان ده سال 1982 ده لباجاری ماکو یه سر به پارێزگاها اورمیه یا روجلات کردستان اجدایک بویه ده سال 2007 ده بی فرمانا دادور لکرمشانی هاتا بنچاف کرن و 25 سباتی ده 25 سباتی ده به توان بان کرنا هولدانا لدیجی آسایشان اجتماعی ده و شر لدیجی خدا جزای بدار وکرین لی هاتا برین لی دادگاه تمیزی پشت جزای وی گوهراند حتی گرتنا حتی انگو گرتنا معبد. بله رژیم ایرانی به تایبەتی ژینên چالاک و پێشەنگ ên Rojhilatê Kurdistanê taybetî jinên ku pêşengiya serhildana jin jiyana azadî jî dikin dike hedef. Gavago bi darvekirinê li wan dike gefa darvekirinê li wan dike her wiha pergala qirkirinê û îşkenceyê li zindanan disepîne. Li hember vê jî jinên tekoşer serî natawînin û helwestekî berxwedêr herdem nîşan didin. Li gorî agahiyên ku malpera internetê ya bi navê dengê girtiyên Kurd û Îranî hate dayîn rewşa tenduristiya Zeynep Celan jî çawa di dosyaya me de hate ziman pir ciddî ye. Ji bo em vê mijarê got û bêj bikin yek ji rojnamevanên ku rewşa wê dîşopîne rojnamevan Semîra Saîd nal ser xeta telefonê amade ye. Birêz rojnamevan Semîra Saîd hûn bi xêr hatin weşana me dem baş. سلااو ڕێز هیوام وایە کە باش و تەندروست بن سلااو لە بیسەرهەنی ئەزیزیش کە لە هەر کوێک هەن gelek spasın خوشحالن spas dikin em hinekî agahiyê ku di dosya me de mednûçeya xwe de par vekir niha rewşa Zeynep Celaliyan çawayê rewşa dawî û hewdanên parêzeran di çi astekî de ye hûn di derbarê wê de çi dikarin bi me re par vebikin fermû. بەڵێ ئەگەر دەستپێک بەوە دەست پێ بکەم بەگشتی ڕەوشی زیندانی کراوانی سیاسی لە ئێراندا کە لەسەر دۆزی ڕەوای گەلی خۆیان لەسەر ئازادی و بنەماکانی دیموکراسی دەستگیر کراون بەڕاستی ناجێگیرە یەک لەوانە زەینەب جەلالیانە ژنە چالاکوانی سیاسی کە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا تێکۆشانێکی بەرفراوانی هەبوو بۆ گەلەکەی بەڵام دەبینین ماوەی 18 ساڵە لە زیندانەکانی ئێراندایە بە جۆرێک لە جۆرەکان لەم چەندین ساڵەدا بەدەست چەندین نەخۆشیەوە دەناڵێنێ کە لە ماوەی ڕابردوودا ئەگەر ئاماژە پێ بدەین کێشەی بینایی هەبوو کە لە چاوەکانیدا کێشە دروست بوو کێشەی تەندروستی و ئێستاش جگە لە چەندین کێشەی تەندروستی دیکە کە لە ڕووی جستمیەوە ڕەوشی زۆر باش نییە و لەم دوایانەدا جارێکی دیکە دۆخی ناجێگیر بووەتەوە لە زیندانی یەزدا کە ئەمە پێویستی بە چارەسەری هەیە بەڵام ئەوەی کە دەیبینین لایەنە پەیوەندیدارەکان لە ئێراندا ڕەتی دەکەنەوە کە چارەسەریەک بۆ زەینەب جەلالیان بێتە ئاراوە لە ڕووی تەندروستیەوە کە هەڵبەتە ئەگەر باس بە تەنیا زەینەب جەلالیان نییە لەم نێوەندەدا بە نمونەی دیکە لە ژنە زیندانیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان یاخود بڵین لە ئێراندا زیندانیە وریشەیە بەڕێز وریشە کە دەبینین ئەویش بە هەمان شێوە کێشەی تەندروستی هەیە و پێویستی بە نەشتەرگەری هەیە بەڵام دیسانەوە لایەنە پەیوەندیدارەکان ڕەتی دەکەنەوە کە چارەسەریەک بێتە ئاراوە بۆیە لەم چوارچێوەیەدا بەڕاستی ئەگەر ئەمانە نمونەیەکی ئەتوانین بڵێن کەمن لە ئەو زیندانیانەی کە لە ئێراندان لە زیندانەکانی ئێراندان لەلایەن ڕژێمی ئێرانەوە دەچەوسێنرێنەوە بۆیە لەو چوارچێوەیە دەبینین بەگشتی ژنە زیندانیەکان لە ئێراندا دۆخی تەندروستیان دەبینین هەر ڕۆژ دەچێ بەرەو خراپتر بوون دەچێ بە تایبەتیەوەی لە ماوەکەی ڕابردوودا دەبینین دژ بە سیاسەتەکانی ئێران دژ بە سیستەمی سێدارەی دەوڵەتی ئێران ناڕزایەتی جۆرا و جۆریان نیشاندا و بە جۆرێک لە جۆرەکان دەبینین سەر ڕای ئەوەی کە کێشە و
ئاستەنگی لە ناو زینداندا دروست دەکرێت بۆ دۆخی ئەو زیندانیانە بەڵام ئەوان بە ئیرادە و ورەیەکی بەرزەوە بەردەوامن لە بەرخۆدان بە جۆرێک کە ناوەندەکانی زیندانیان کردوتە شوێنی بەرخۆدان و بە ئیرادەوە بەرەوڕووی دەوڵەتی ئێران وەستاونەتەوە کە ئەمەش بەڕاستی دۆخی زیندانیانی ئێران زیندانی سیاسیەکان چالاکوانان ڕۆژنامەنووسان کە ئەگەر ئاماژەی پێ بدەین لە دوای شۆڕشی ژنجیان ئازادی لە ساڵی 2022دا تا بە ئێستا ژمارەیەکی زۆر چالاکوانان و ڕۆژنامەنووسان دەستگیر کراون ڕەوانەی زیندانەکان کراون زیندانەکان پڕ بوونە لە زادەکان بۆی ئەمانە کاریگەری نەکردووەتە سەر ئەوەی کە ئیرادەی کۆمەلگا کەمتر بێتەوە بەڵکو لە ئاستی جیهانیشدا دەنگدانەوەیکی بەرفراوانی بەخۆیەوە بینیوە بەنمونە زەینەب جەلالیان بەنمونە وریشە مرادی بەنمونە پەخشان عەزیزی ئێستا لە ئاستی جیهانیدا باسییان دەکرێت و جۆرێک لە چالاکیەکی بەرفراوان هەمەڕەنگ لە هەشتاگ بێ لە دروستکردنی جۆرێک لە ڕێکخراوی جیاواز بێ کۆکردنەوەی واژۆ بێ لە ئاستی جیهانی و ناوخۆیدا هەوڵ دەدرێت بەوەی کە هەر چیز وە چارەسەریەکی تەندروستیان بۆ ببینرێتەوە و تەنانەت سزای سێدارە لە سەرهەدیەک لە پەخشان عەزیزی و وریشە مرادی لابرێ بۆیە لەو چوارچێوەیەدا هەوڵدانەکان درێژەی هەیە بەڵام سەرڕای ئەوەش دەوڵەتی ئێران وەڵامی هیچ لایەنێک ناداتەوە بۆی کە چارەسەری بۆ ئەوان بەدی بێنێت بەێ دەربارەی مەلباتێ دەستخوازم بپرسم مەلباتە زەینەب جەلالیان دچێ هەفدیتناوێ ئانا ئاگاهی بەرجەم و بەردەستیەوە هەیە گەلو بۆ خۆتان زۆر باش لە سیاسەتی دەسەڵاتداران تێدەگەن بەڕاستی هیچ کەمتر نییە لە دەسەڵاتی ئێران سیاسەتی هیچ کەمتر نییە لە دیکتاتۆرەکانی دیکەی چواردەورمان کە چۆن گەل دەچەوسێننەوە ئەگەر هەفدیتنێکیش ئەنجام بدرێت زۆر جار ئاستەنگی دروست دەکەن لە بڵاوبوونەوەی ئەو چاوپێکەوتنانە کە لەگەڵ ماڵباتیاندا ئەنجامی دەدەن بۆیە زەینەب جەلالیان یەکێکە لەوانەی کە 18 ساڵە لە زیندانی ئێراندایە باوەڕ ناکەم کە نزیکەی 10 جاریش بێ چاوپێکەوتنی ئەنجامدابێ یان کەمتر لە 10 جاریش بێ چاوپێکەوتنی ئەنجامدابێ بۆیە ئەمانە ڕێگری دەکەن لەوەی کە هیچ هەواڵێک بە خەڵک نەگات لەسەر دۆخی ئەو زیندانیانە بە جۆرێک دەیانەوێت لە ڕێگەی ئاستەنگی دروستکردن لە چاوپێکەوتنەکان لەگەڵ ماڵبات لەگەڵ پارێزەران لەگەڵ ئەو کەسانەی کە پێویستە بیان بینن جۆرێک لە دەنگە ئازادەکان لە ناو شەقامەکاندا خامۆش بن و ئەمە نیازی دەوڵەت زۆر بە باشی ڕوون دەکاتەوە کە نایەوێت چارەسەری بێتەکایەوە مەگەر ئەوەی کە لە دوا ڕۆژە دەوڵەتی ئێرانی شۆک و دەوڵەتەکانی دیکە بکەوێتە بەر شەپۆلی گۆڕانکاری باشە پرسامەیە داوی هەڤەرە سەمیرە دخوازم وێ بپرسن ئەم بزانن ئەمبارگۆیەکی لەسەر ئیرانی هەیە سیاسەتە هێزێن ناودەوڵەتی سەری دێ ئەمریکا فرانسا ئەمریک بریتانیا و هەروەها ئەڵمانیا ئیژێ کۆ دەربارەی ئەمبارگۆیە لەسەر ئیرانی و دۆسی ئاتۆمیژ هەیە و دوارێ مافی مرۆڤان و حقوقێژی زەختێن پر مەزن سەر ئیرانی هەیە ئیگەلونها ئیرانی درەوشێکی وسەدە ڕەوشێکی وسە زندانان دە تایبەتی زلمە گۆ لەسەر ژنێت تەکوشێر زندانان دکێ بڕاستی ji bo Îranê rewşeke xerab nîne ku Îran li hember ve qas zehmetiyên diqada navdetewletî jî dijî îder ev dosye jî li ser wan zêde be gelo yani eger ku rejîmeke bi rastî aqilana nîzik bibe gereke pêngavên çareseriyê di hundir di guheranîn de guheriyên û guhertin di hundirê zindana de çê neke dezanî 40 sal li hukmranî zêdetir li 40 saliyan bilên nizîkê nîm sede li hukmranî dewletî Êran بۆ خۆی بەڵگەیەکی ئاشکرایە بۆی کە چی بەسەر خەڵکی ئێران گەلانی جیاواز لە ئێران ئازەر تورک فارس کورد هێناوە بە تایبەت ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە بە هەزاران گەنجی کۆمەڵکوش کردووە بە هەزاران گەنجی ڕاپێکی زیندانەکان کردووە ینی کەیسی هەرە گرنگ کە لە چاوی هیچ کەسێوە نییە نمونەی شەهیدان تەرمی شەهیدانی نۆی گوڵانە شەهیدانی سێدارە کە تا بە ئێستاش تەرمەکانیان دیار نییە و بەدەیان بەڵگەی دیکە لەسەر کوشتنی ژنان لەسەر دەستێژیکردنە سەر ژنان لەسەر بێدەنگکردنی بنەماڵی شەهیدان ئەمانە بۆ خۆی و ئەشکەنجەدانی زیندانیانی سیاسی بۆ خۆی بەڵگەیەکی باشە بۆی کە دەوڵەتی ئێران گەیشتووەتە لێوارەکانی لە ناوچوون و بە جۆرێک لە جۆرەکان لە ئاستی دەرەوەدا هیچ پشتگیریەکی نەماوەتەوە و ئەوەی دەیبینین لە ناوخۆدا خەریکی خۆخواردنە بۆی کە دەیەوێت
بە دروستکردنی ئەم کێشانە بە پێشخستنی سیاسەتی سێدارە دەیەوێت جۆرێک لە جۆرەکان برینەکانی دڵی ساڕژکە بەڵام ببینین هەر یەک لە ئەو هەنگاوانەی کە دەوڵەتی ئێران بەرامبەر بە گەلی کورد بە گەلانی دیکە لە ئێراندا هەڵی دەگرێت بە جۆرێک لە جۆرەکان نزیکبوونەوەیە لە ناوچوونی خۆی کە ئەتوانین بڵێن نزیکترین نمونە هاوشێوەی ڕوخانی ڕژێمی ئەسەدا ئەوی زۆر نییە بەڕاستی بەر ئەو شەپۆلە نەکەوێت. باشە ڕۆژنەمەوان سەمیرە سعید ji bo beşdariyata em gelek spas dikin ji were serkeftinê di xebatê we de em dixwazin dem baş her hebin spas dikim dem baş. بلینها روشا گرتیه نخوش نوردین باشران کو آتا که دو جاران درباره وی ده راپورا روشاوی یجبو کو لگرتیگه بمینه نگونجاوه دابو هاتا بردان و گود کو ده پاکتا دارزی ده تشتین ده هاتا هیوی کرن تنبون نوردین باشران ده سالن 2025 و 26 ده بری لنافچه ورشاشتی که از بارم ببرن ده سالین بری ده لنافچه جزیره یا شرنخی پشتی قدغه کرن آنکو سالن 2015 ده قدغه لسر کولانان لجزیره هاتو بو راگهاندن او بو شاهده و شارتی یه اشکره که هاتو بو گرتن و دناوا لیسته گرتی نخوشته یه راپورا بشاران استنگداری جسدی هفته و هشتان هیه پشتی راپورا که روشاوی یا ماین لگرتیگه نگونجاوه یا سازی طبع عدلی آتا که ده شش گولانی ده هات بردان نوردین بشاران گشدانین پشتی بانگاری براپو که هاتی استندند و که ده 27 سپات ده بانگ هات کرن نرخاند وجه اجنسا مزبوطامیایی را هستین خواه و نرین خواه آنی زمان هم به هفره لوی هفیوینه گهداری بکن هم ذاتا نخواج بون هم چند داره گرام بود مثلا بیشتر نخواهم سردینین روحایی کرن نیزی 4 سالونی باد روحای ما پشتی از کرن ازمیری نه ده راپور دامن جبر آتاکی دامن جبر خون برده لینز برنه دام bizim en muhtacı her tişti bu. Yani ben kariyem peki ko. Hatta ve daviye işte nezi 2 sal oldu işte bas hatta hala zıxı ve de pişanha 25 yaş oldu. استحدث كده يعني هو بالي النهار وديجي عيني نظام الجيش ما خاطر جهنا لأتى كمثلا نادوا يعني الرابور نادوا إجباركو جزاي ويا جيران ناده حوالي ما حميجي نهار مثلا زي بيجم أول نخش فر أستنجد شيء يعني جالك تعجب دولت مثلا زي بيجم إيروه إنسان بير أو إنسان بير حوالي بير بردا نشوف نكار مثلا زي جيان بكين محتاج هر تشتينه لو اندر پوریاز بود دستگ لینگیوی فلجه حواله امین گیلر عینی اوج دستگ لینگیوی فلجه حواله عبدالمناف اواجی 73 سالیه اوج تکریک ساندالیا دنه حواله بیجی محمد الچه هایلودی اوج قانسیره میدا قانسیریه میدا ویجی کرنه یعنی محتاج هر چیزی حواله میدیجی هنه مثلا حواله ارگین افتاش او نهال اگر نخال او گنه استانبولینه هر دو دستی زاتن تونه پر حواله مهنه یعنی یه نورمال زندان ده جنین نانینا مثلا رتیپیا پر حواله مهنه نخواشن یه قانسیرن işte یه فلجن یه نکار به زندان ده جیان بکن همیشه پر حواله مهنه یه گلک نخواشی گران هنه گلک دم نیز ده و حواله او حواله بکن hani bu havalar verdim ben tedaviye koymasaydı bizim izler verdiğim avdiye maya havalar demek üzere de verdim hani havalın tırnak başını ahırın av havala iru ben o cenaze o havala derken av haval demek nezde av havalar ben verdim iru hareketi bu işte mesela verdim خافاسکی سری دگلی لطفاً سرکاتی با تو مثلا بردم بیشتر بگا تا آزاد کنیم. دیده هنر استانگه در که مثلا ولی از دو پاکت که نه نخواهی داری خسته بیشتر پاندمی دنمی داری خسته نتیجه گرفته
یه ما گاو آویتن گلی واشی گاو هن گاو آویتن نه آویتن اشته اف هیچ ما هک و حوالی ما همیشه یعنی پشت نخواش ذاتن اولی به بردم و پشتی نخواش آجی حوالی دی همی به بردم لینه نها مسئله دی بیجم حوالی ما یه جزای واشی خلاص بده و حوالا جزای نشته ساله کی 10 ماه 5 ماه 6 ماه جزای و زیاده دیگه و برنامه جزای و خلاص دیگه چند حوال مثلا بلکه 1000 حوال جهانه ایرو جزای و خلاص دیگه دایی هنه دایی که نخواش هنه جمع بود چند جاره عملیات بود او دایی و تام سال کنه جزای و بریج دیگه گلی حوالی میجیم جمع لولی بود جزای و بریج دیگه برای هم فاضل و حوالا دمک نیز و حوالا بر ایرو باوریت تو کسی نه یعنی اتواجه ها işte خاطی دست بکرم یعنی بیشین دولت اتری مثلا بیشی ایرو دیساد ما بخاطینه افراسیگه اجبار کو ملت به باور کردن ملت باور بکه گلیک هنه گاوه باوریت یا اولی جی گاوه آوریتنی حوالی نخواش و افوالی جزای و خلاصی دمک لازم دقیقی از حواله بردم راست از ایرو جدر بمه ل او حوالن ایرو نهال زندان ده جوان دکن او حوالن نخواش راستی جی یعنی مپر او دبن گلی او حواله جی یعنی باهاتان بردن یعنی ام ناجی دخون او حواله بیرم انا مثلا او حوالن میتوار نام بخون توی ماما افافایی یعنی ماما دخون حتی جوان دکن گلی او حواله جی دم نیز یعنی به بردن او هیویا ما هست او هیویا ما حوالی ماجی هست یعنی سر و بسکن و حوالا دم نیز دبنم بر بله نهاجی دنوا هفته ده درباره گرتی و گرتیگاهان چند نوچه مجوره آماده کرنه توره نوچه این مه کمیسیون گرتیگاهی شخص استانبول یا یهده چالکی اخوای 688 آرونشتنا فایه لبر آواهی شاخه لدار خست دی چالکی وی هفته ده هات دیار کرن کو روشتن درستیا گرتی نخوش فرات نبی اوغلو یل گرتیگاه هجماره کمین آمده تیرا گرتن خرابه دداخیانی ده پانکارتین تداوی مافه نای آستان کرن و بلا گرتی نخوش فرات نبی اوغلو ور بردان هات وکرن و درشمین بلا گرتی نخوش بین بردان و تجرید دکوژه و پشتوانی دده جین هاتن برس کرن لالیه کدن انسیاتیف آزادی جگرتی نخوش رد هفته یا 506 آچالکی اخوای جبو گرتی نخوش لجاده سکاریا یا انقره پیک آنین دداخیانی وی هفته ده روشا گرتی نخوش مجید باشتاش ای هفته سالی کلی گرتیگاه گرتی یا تیپه ل پانو سیتی را گرتن کت روژوی دداخیانی ده پانکارتین تداوی مافه نایا آستان کرن و بلا گرتی نخوش فرات نبی اولو ور بردان هاتن وکرن کومله روزنامه‌وان مزابوتامیا دیار کرد که آستانگی و زختین لسر روزنامه‌وان جن ده توایی ماه گولانی ده بردوام کردیه و را گهاند گو 5 روزنامه‌وانن جبول پرسین هاتن بانکرین و ده درباری 6 روزنامه‌وانن ده دوز هاتیه وکرین. یکسک اوست ترک گولگرتیگاه تیپه فا ادرنایی ده هات را گرتن پشتی 30 سالان هات بردان. Öztürk li peşa girtîgehê ji hêla malbata xwe ve hate pêşwazî kirin. Öztürk li peşa girtîgehê daxuyaniyeke Kurd da diyar kir ku azadî hesteke xweş e û wiha got. Menha baskên xwe vekir û ber bi azadiyeke nû ve em difirin. Em tevan li benda pêvajoyeke nû bûn û bi wê hêviyê bûn. Hêvî dikin ku ev pêvajo a ku em teva piştgiriyekê me zin didinê mîna pêvajoyên din nebin. Em derketine derve lê hêviya dilê me li hundirma gelek hevalê me ku hêjî li hundirin ew jî bi hesreta azadiyê dijîn. Rihê her kesê ku niha di vê pêvajoyê de ye hêvîdarim ku bi serkeftî encamekê bide bi hêviya welateke azad demokratîk û wekhev bi serkeve.
اندام مجلس جوانا دم پارتی ادا کلافت و اندام یه دگه متین اوسکن این جبر بیر آنینا پیشنگین شورشگر هاتبون گرتن هاتن بردان لحجده گولانی ده لکادیکای استانبول ددما چالکیا بیر آنینا ابراهیم کایپاکایا حقی قرار و کس دن ده پولیسان ایریشی خوپیشاندانی کربون و ده انجام ده 19 کس هاتبون بنچاف کرن جی کسین که هاتبون بنچاف کرن انداما مجلس جوانان آ پارتیا وکهوی و دموکراسیا گلان دم پارتیه ادا کلافات و اندام جوانین دموکراتیک نو یدگه متین اوسکن به دیای پروپاگانده ریخستنی کرنه هاتنه گرتن دادگاه جزای گران آ 22 یامین استانبول بریار سربست بردانه ادا کلافات و متین اوسکن دا رونشتنی تعلقی شش مجدار هاته کرن اما هاتن داویه برنامه دنگی برخودان سرناوه همو خبرتکارین رادیو دنگی گل برنامه دنگی برخودان ام گلکس پاست کن حتی وکیلیه و مبهورمان بمینند خوشیده دم باش